kolesarsko kulturo je treba razvijati, zato da skupnost ne postane ena atomizirana, tehnokratska, pač razdrobljena sila, gmota. Ne. Mi bi preko koles radi zgradili takšen Maribor, da bi potem ljudje bili malo bolj zadovoljni, pa da bi tudi ekonomsko Maribor preko koles prosperiral. Dogodek Grazibor smo načrtovali večplastno in v vseh teh pomenih naslavlja probleme kolesarske kulture, prometa in tudi širše družbeno vprašanje. Danes je vse na nameni pripravljeno za to, da me ne bi zeblo. Sistem čebure, to je ena taka doktrina, ki drži za vse. Bolj je mrzlo, več plasti imaš. Mislim, da imam 5 plasti, 6. In to, če bo toplo, ko se vračamo iz Gradca nazaj, bom snemal to. Vrki zmrznejo, o tem ni dvoma, zato ker dihaš, kondens se nabira, vlaga, in ko je fajn mrzlo, pa voziš zmrzt. In kaj se dogaja? Vsak toliko časa se ostaviš, malo zlomiš to dol, te svečke, pa to, malo se obrišeš, malo dihaš noter in se otali, pa gre naprej. I did it in the bike kitchen. It took me like 3 months to do it, and I got lots of help from the people here. Yeah, it's the fastest bike, so probably I'll win this race. No, it's the nicest bike and it's stylish. Grazibor funkcionira na tej zasnovi, da gre za orientacijsko kolesarsko popotovanje in v tem smislu obstajajo določene točke, na katerih morajo prebrati neko informacijo. Eno izmed pravil Grazibora je tudi v tem, da eden izmed sodelovalcev mora biti na tako imenovanem fiksi kolesu, to je kolo, ki ima direktni prenos iz zobčenika na zadnje kolo in seveda zaradi tega eno prestavo, kar pomeni, da je posebej težko premagovati hribe in tudi spuščati se iz hribov, zaradi tega, ker je pri spuščanju treba kolo z močjo svojih nog zadrževati. He's the fixed gear rider, but he's faster than me, so even more dangerous is going down with one gear because your feet are flying around your ears like you have to pedal like crazy. Zraven fiksi koles pa je Grazibor poimenovan Fixed or Freaked Ride to the Capital of Culture, tudi zaradi tega, ker se udeleženci spodbuja tudi, da sodelujejo na predelanih kolesih, kot so na primer tall bike. Yeah, they don't really work, but who uses the brakes loses. It's about being fast, not braking. Not really, no. It's just for the police. It's more show. Danes to kolesarjenje potekalo od Gradca proti Mariboru. To je po trasi, ki se ji reče jantrna kolesarska pot. Jantrna pa zato, ker je včasih to bila jantrna pot, ki danes povezuje mesti Pula in pa Gdansk na Poljskem. Kot ste videli, na avstrijski strani je to zelo dobro urejena pot, ločena od prometa, poteka ob atraktivnem okolju, zraven reke Mure in tako dalje. Pri nas pa je ta pot še dokaj nezgrajena, nekateri odseki zelo kritični za kolesarje in to je treba urediti čim prej. Če je zdaj Evropska prestolnica kulture, da se ti uradniki pa politiki zganejo.
really enjoying the landscape. It was like a perfect day for this event. And like meeting people, I mean, many of the guys came, like there are people from Linz here. They went from Linz to Graz and then they joined the event. People from Vienna, from Graz, from Maribor. Če lahko ljudje hodijo na Pohorje smučat, se lahko tudi s kolesom vozijo po vsakodnevnih opravkih. In ti ljudje, teh 80 ljudi, ki se je danes iz Graza pripeljalo v Maribor, so dokaz, da je to možno in da je to nekaj čisto normalnega.